Cosa mi devo no? Ormai mi dico qua è un time. Sì, è capitale. Ormai capitale. Quando vuoi capire? Non lo capire. Mutta tuunnoltaan keikki tää oli hammonut valkokauden. Cao phép đi tụ. Ôi. Mà tôi phải không phải ra là có phải cái. Anh mà hơi về nhà chị mẹ mua cái nhà chị ghê cái này. Đi nữa rồi. Presidente da Uniti Tanima. Chứ cái đồng nào đây mà mấy ông đại vậy cái hai cả vào rồi, ba kỳ. Cosa sei andata a Ora dia mấy cái xin đi mua phải gì? Anh ấy là mua bún đậu hũ, bún cái ăn từ lúc nào? Nó muốn đưa mà bây giờ xin đi. Ôi mua gì? Đâu. Un bagliotto? Facciamoci. Eh? Facciamoci. Don't make it when you walk over down. Well, but who might get it? But then you need to tell me how I get it. Wait, I'm easy.
No, I don't know. Look for the furious. You are not to whispering. Online itaw me ako ini, ako yung pepe. At ang siya na online. Nagtala ni Nay. Kung nga frasien pa umay tam si ito nga, kung Meleane mo LOISE. Nama ko no po ay tam si. Pagwen ko yan po. Nga mauwi ni Mitia. Mula yun ang mauwi ka LOISE. Kaya ang fay itaw LOTU. Kaya ko kay KATOA o kay Laumari rin tatay Palestine malo. So ya lang taha, dapat si taha eh. Famili ay tawag ni ko ay ni umutua. Sin. Okay ko ha niya siyen. Okay fry no nga i family. At tawi ag na fay matua. Ay matu. Kaya ko makeho mo mahunga. Pero que Tevita. Kaya tunong ko Tevita, rin po ang mentoa. Para mo may nga. Kaya kung mawihan mo nga hibuhinga, FANAU siyas, kaya mo FANAU ay FAKAFOLAU. Kaya mo nga hibuhinga kay Kilava para matala yan. Kaya mo ilo ay tukufungaholo ay mahuinga. Hanggang ko tao rin ito nga kuikikuan ko sito. Pugay ko tao uhinga mo tao mahuinga. Kaya ko ipamuan fay ka tigitaw turo kita mafay no. Wow Meleane Pakola. Porque que FANAU ai ko sas Maeakafa ko isala ko LOISE ko molowen. Kahabe kita hinde LOISE. Hala mo hane vai tangat AMELIKA. Ko fanga to ko pe mahal ko FANAU ai fanga tapet. Pag makehe ay mahuinga kita hinde. LOISE. Ako famaro at yung ay kumputo ay family. Ako mo mea maya. Yo mo kau nga fiyo ngo ay si taha ay FANAU at tamay. Kuho pekia. Tapian.
ko tau fitu walo ene o Meleane. Ai a ki ai o Meleane. Fitu walo I he tau hiwa nima hiwa ano ai lahi taha. Ea ko ia ko e tau ngā weu whai e ahoni e fia whini. Pe te uhanga o whai atu ai LOTU, kai ki polo kalama te whai. O kui kai ke fusia stonga ko polo kalama ai. Kai. Ko i polo kalama whaka Famili pe i. Ko e hiwa, pea mo e lawa kutu le son, pea whai haki pou pou, pea LOTU, kamaki he wan pea kresi. Ko I ki polo kalama whaka Famili. Ko ia, kataki, katawhawa tu pea ai hiwi whakawasi, kaka uno e tau polo kalama. Ko ia malo ki hene FANAU hamatau, ko tonu ni mauno. Ko mitaro loa. Nofo pea ke manatu he koe nofo tutuku. Ko e mou ini e aro i kua stuku pau tonu ni mauno, mitaro loa. Nofo pea ke manatu he koe nofo tutuku. Ko e mou ini e aro i kua stuku pau. Nofo pea ke manatu he nofo tutuku.
Mateu tahauno, vesta tōku wha ai au pehe. Pei hoka si su ke potua sa saria Filipai, nai whihui. Ke ne kaua ko ngā pehe he kakaiko ai au whoha o tangata. Ka nau pehe, o ulea ni i ko sione, ko i baptaiso, ko ni i ko i laisia. Mo ni i ko Seremaia. E a taha e kau parofita, me a veange i e kia tiki nau tōru. Ka kupehe ki mau tōru ko hai au, e lea Simon e Pita o peange. Ka koe karaisi, koe aro o tua mo ui, e lea si su peange a teia. Simon e pasiona, o kuke monu ia. E nai kai whakaaya ki a te koe he kakano mo i toto. Ka koe ku tamai ui e langi. O ku tala atu whoki ki a te koe. Ko pita koe me te ulanga haku si he makani. Nai kai lawa e he matapa o he tesi. E teu atu ki a te koe ai ki o e pureanga o e langi. Koia ko toa bete ke nono I mamani nono I a langi. Koia ko toa bete ke bete I mamani e bete ki a I langi. E nāne toku whikau ki ane kaua ko ngā oa nā mo whakaagi hata ko tāko sisu ia ko I kalaisi. E taru me hea ko I ana I kamata whakaagi sisu ki ane kaua ko ngā e aru ia ki Jerusalema. Me ane kātaki ai ngā he mea lahi e kau mātua o kau taurangi lahi. E kau tanata to I tāmate ia. E to e whukutu hono au toru. E nai awe ia e pita o ne kamata waroki. Ko e koe konga le soni ia. Age ko kamatala atu ane nai. O kai kua Failotu whakasea stonga enu. O imi be. Ka whai o whakatatau ki he malawa ai Famili. Me he tohi tapu o whola. Ko e uhe ko si o tau tokoua, si o tau tua whiwhiwe, ko o tau mrekutanga. Ai maa oni tūtūni ai o tua ko whai kia Meleane. Tamare, bunga koto, Pakola. Ai a kuhoko ia I AMELIKA. Pea ku laiwi ki ai e tau Failotu ko e ni. Ko e ue ku ai a risala, mahara ka malo weni, koe ke mahino, ko Maeakafa kuitonga. Pa koe ki tahine koe ni ko LOISE. E nai taha pe ki tahine. Kei whai e tau tala noa ka kia o whalahi ke ki tahine. Kai kia ha tau taha. Ke iai ngata whanau a tomutila. Whanau a tomutila o kunau I AMELIKA. Ko toi peo kunau wakai mai mo kinau tōru. Pea te kia ke whai ha pou, ka whamau pōpo a kia ho mou mea mai whāmi. Ko whanau aroto a unau I heni. Koe ia koe lainu kai a whaosa. Pea mo e, ki lau maari e lelei a re hopo ame. Ki he tūnga Palestine marolo aru ke lau no tau hiwa o noa. Pea kune tuku mai ngā ue o e LOTU e Famili ki u whakahopo atu. Pea koe ia ko whakatulo atu. Kui kai kua Famili tae LOTU eni. Kua Famili LOTU eni. O kui heni pia mo te hina koe ko nuku. Otu nuku. Pia mo e FANAU a e Susana. Koe te hina o Ana. FANAU a Sias Mailau. Mai no pia mo ngai tuwa ngā. Ka koe mahuinga o ngā ue whakalotu. Koe a ko tapuni atu ai ki hoa koe ni. Pea ku ki tuku whaharo mai ngā aue koe ia. He tapu ake nā tuku kia tonga ane vai. Koe whai whikau ia e Famili, taru mai mua.
Famili, ni ai lahi taha, pehatu whunga ia. Nā ulanga, te whangata, e hau e whanua ke tua e whare hau, o e siasi o tonga. He tōkilangi. A koe ni kua i tangata i ki a monu ia. E aku kai ke muri ha taha ia ki he lotu. Ko ia, ko e hufanga ia ku whai atu, a masini mo kumotolu kumo i heni. Ko re soni nā e lau. The lessons I have read to you, it's from Matthew 16. It's about Jesus. When Jesus asked the disciples, "Who am I to you? Do you think, who am I?" Ko e whai, whehu ia ku whai e sisu, mātau tau whāmi. Who is Jesus for our family? Ko hai e sisu ki he tau whāmi. Peku te tau, ko ki tau tolu, ia sisu. Au whai o fua au pito pe, ko e ringa ko toi whakamanatu pe. Ko e iene ki whana aofa, e FANAU aofa. Ke repi. Moki mou tolu, mou tahaki ho o mou o wha. E whahinga, wahe mai. I ho mou whakawhetai mo, kaunga ngā ue, kaunga mamahi. Ke tāi ho tau uhinga e tau whakawhekau aki. Ko mea uhinga e LOTU, mo le soni. Who am I to you and you to me? Who we are to Jesus? Kono tari, mo ino me tari, eh? Can you tell me the answer? Anybody? When he asked to Peter, what Peter said? Ko hai kuniro? You are the Messiah. Ko i mea aku tau tala noa he Famili, koe wafu potu tapu eni ke tapu he tau te tau rea. Rea mai, he unau sio mai, te tau he. Whakapapupuna e tangata i paresi, muteni maro. Mo tala noa mai, he unau sio mai, te nau whaam ke nau rea mai, te aku whaam ke rea ka nau tau. Mo tau e ko wha aipanau ni. Ano au e tau tāno he au. Ko mea maui ngai e tau ilo sisu. E ulahi. Ai ngai mahino. O maui ngai e sisu i tala noa ko ia e ne hanga e kei. Ko lau e kakai peko i laisia. Lau e kakai tōlahi nau peko son baptais. Bea whakani ko sere mai, kato ai ke haa, whato o hika mea kois. Hei roki nā tōna mai hika. I know you don't understand my tongue. I know. You know, if I speak in English, I will confuse you. You know. Yeah, mahalo ki mo kuna ni taka. Hai? Tulua. Tulua. Yeah. You palangi tipo. Yeah. See, that's how Jesus is presenting among the family. He is in our midst. And the other name for Jesus is what? I am be with you all the time till the end. What's the name? Emmanuel. Emmanuel. You recall a Sunday school, eh? Emanuela. Eh? Qual teu ia tem motoru, mawai pe, tango tope, whaingata ia, tangi, mokoa ia, teu ia te koe pe. E paluinga, he is our Redeemer. Eh? Yeah. Saya ke, talaka umpano. I like going to Church of Tongue. Yeah, I'm practicing coming. Yeah? Because Meleane is one of your That's your youngest one. And we are here together with all the family. That Meleane. You can not realize so. Yeah.
I know to know. This is my friend. That's how we talk in a family fellowship. We are handy. We are there for each other. We coming for a fellowship together. We are not here to get silence. I think I make this English stop. Let that stop. Na koe a kufia, koe hui koe whehui koe a sisuka, mo pene ko hai au ki a muito. Na pere wa. Ko sisu, me tala koe misa ia. Koe misa ia lewa ke ngai tala noa ki ai, starting from David. David trying to build a house for the Lord, and the Lord said, you can build any temple for me. I never stay in a practical way how men introducing things that you have built. I'm not staying in a building, no. I own the whole world, but I will build your house. It's very lucky. It's very lucky. The Lord will build his house. That's telling, your son is my son. Sai, aluia he mea koe kutanua. Koau te uranga hau whare. Pea koe hauia ai tui whakamisa ia, koe misa ia, koe alo o tua koe whakamui o mamani. Whakamui o mamani tānoa ki Amerika. Tāngi angelo pea, te ke hanga alo i ai tama. Pea whakahingoa ko sisu, koe whakamui ia o mamani. Koia, ko sisu ki he Famili, koe toko taha o kune whakamui ki tau. Sai, wheu ia tua ngai taimini. Who is Jesus to you in your living, in your life, and your death? Who is he to you while you're living now and while you're dead? Can anybody tell me a little answer? Yeah. I know you smile, you know something. While we're living in Paul insight, living to me is what? Christ. Yeah, that's beautiful. Living to me is Christ. It's not certainly evil life. It's a waste of time. Hey, it's beautiful, man. Living to me is Christ. And death is what? Is gain. It's what? That's how we keep the profit and loss account. You see, we gain. And Paul said, to die is to gain. Sai, pehale mai ne winga koe tupuai, koe winga he koe ne mate me kolosi ne weke. It's very nice. It's good. To live is to Christ, and to die we're going straight to eternal life. Koe mea whe mauai, o whewhea si su ki tau tolu ki he tau no fo. Koe ahon, tau tānoa ki AMELIKA, o Meleane, o Meleane, na si mui pei a hunga koto, o a kene ngahi whakailonga, o e mahino e ke riaku mo kui, naka ina pēr koe haka, na si mui pei. Pēr nei ai fui tapu na uki nau ki nā whai whikau ki hato. Haro na e ongo he whai whikau e anga u apio Pakola i hato uki e ngā ue, kai ke atare nei sino o munga koto. Pēr, fuakia e na tamasi, koe mare i lo mutu paresti. Koe tamasi ngā wala. Nā mō lava o whatawa fulori palau o awe kasias. Koe ngahi toto o ngai a kakai. Nā o kei nau kei koe haa me hao riaki. Ko inga ko mahuinga e nau ilo. E whai whamui a e otua. Pea ulahi a e mahuinga o Meleane. Ka koe ki tahine koe to LOISE. Ia hata mai pehe i tapato LOISE e hao. O tamoto o whaita, na walo o mai pa mao no whea peo Meleane mo LOISE. Ea koia, koro i mai ki manatu i LOISE, e ni whewhei mea tai maau. Pea pea tu he tangatai, koe tamsi e ni ma. Tau ta whoku mea tamsi ko ia reo matapā, tamsi monungi au. Wa ngi aho. Tarwai for the power tam siko ya.
lakan ke mate. Ia nere o matapa. Hane te fou ba. Koe ko lo tanga tanoa koe nei. Ko hai a motor, ko maheni pe a mo LOISE. O mo Facebook. LOISE, tā mai ho whika ki a maata pe ko LOISE. Bank account. You must do this one. Tā mai ho whika account e la mai. Ke ato seni, e ato he tangata ke tamano ka koe. Nusino. That's for a start. And if that's all, it's okay. Kakoe hui. Ora o te ke pomia he pomia pia. E ko ka whenua haru. Whenua he tau whai. Koe eik, ia tau tōru ke eiki. Rawa ia. Hatu ka tai rawa. Mogo ni, mai tau mea tau kai, whawhetai whamaro ke tau haru. Whika koe nā LOISE. Omika maata, pe ko LOISE. Foi tamano no sila, asi kakai o no sila, o whangatongoa, o whakawhai tangata. Pea moho kakai hei ku nau hei. No. Pea tu mo haka me. Nau pena katai, ko me wai katai. Whai mea. Ke aunga ho online. Ha aunga online. Osko ya, ka tau hange pe koe matangu mo ea, ki hapa mea. He whao soi. Koia. Tau LOTU pe. Ta koia ko korea o na mafasia ta kia. He korea o pare mo evi o taha me fai me o terea. Si ai. Koi ko dia. Ko fatai ko framalo ko hai sisu ki family. Mo family ki sisu. Ko wi be ko sisu ko Emmanuel ai. Ko le ia ti tau toro he time ko tobe. Ko hai sisu ki te tau tol, ko tau whamo uia, ko tau whamore more agaia, ko tau hoho ia, ko tau amanaki agaia, ki moi taimata. Can you respond with say amen? Amen. Ko ne ai ki tau tuku ngau e ki tui. Oia ko LOISE ne ku LOISE ne si o mai. Pea keresi, te tuku anga e tangata ki whamore more a. Ai pea ho hingoa, ka kua tuma fu mea ia ko. Ina ko ai kai te whewhe i. Me ko whanau mo maa whetu. Ina ko taka mana mahero. Keia, ko o whanu au peto ke kato mea nuku ke tau tala noa ki he mea anga e whai mea ko ni. Ua tala tau. Tai. Me tulta ku fituiva. Io. Fituiva. O era mai de AMELIKA fituiva. Mai, e bapo
Famili whakaha anga putu Ia. Taru mei mua kilua ai tō e whahinga o e tangata Kia pure tā whataha e mate ke mau mou Ia. Ko e taueni e uawhe, ua Me he aroi ai mesaia ko whakamou i o mamani Ma kaua he lotu whakawhetai o e pekia ko e ni Ma ungo i ai ofa tau mamao ai o tua Nāne pe ko e hako e whiwhinete ne laike uru ai ngata Nāne tala ofa ia e palahame E monu ia ngai pure anga i ho hako Alo. Pea tō ia King Tevita Koho whare, ko au te uhanga langa Pea koho foha, ko alo ia o Ia. Pea koia e mau whakawhitai ho hoko mai he tatau o e tangata Alo. Pea lea e palofita e aloi a misa ia i Peteri Hema Pea koia nai hoko hifo ia i Peteri Hema e sino o tangata Ia. Pea aloi a e tau ko ou ko mere Pea nai hoko ia o whakamaru e lau mari e ma oni Koe winga ia fungani o e FANAU ai otua Koe aku mau lotu whakataha e mua Famili Koe aku mau whakawhetai lotu o fia atu Koe hae mau poro karama Koe hae mau kau mua mo i kaweinga Kau kei mau lota e mau kau whakataha Manatu mea noa e tamai ki toko rahi Ka ko hai e whakatatau ki he whakatahataha ai pure anga o mamani I he taa o e alo o e otua o sisu kalaisi Ka kune hanga whakalelei mea ko toa be langi mo mamani Ko hoko e ko e uraki whakatupu Pea kune hanga whakatupu e mea ko toa be Mea hamai mo tae hamai ai no whaka ai eiki mo eiki anga Ai ngahi maro i mo ngahi pure Maro i ko toa be langi mo mamani Kena anga ia Mau whakatai ku mau kauai E ko koe ho mau whakalalo anga Koe ho mau tau kafo Ko koe puke hui e mau ia Mau ngoi ho whakamore Mau wangahana tuku ke mau mate I he tui mo whanara ki he awhionu Ke hoko e mau mo ui I he hoko mai aho o awhio mo e tala o wha Ka aunga e ko mau ngahi Famili O ko whawhitai atu He whakafo ngā te lotu Famili koe ni Malo. Si ngahi Famili ko toa be Nau koni mai, unau kau mai I he mau kau whataha I he hiwa, mo lotu mo whakawhitaha Montu po te si whana o PAEA I LOISE ko taha pe Tuka hane mea e mao hene fia haiki mea kone o atu Ia. Kawa hano ki te wauri pu hane fo I lore Koe anga ia no fo Te ki hame ea mo ua he tangata Ke tupu ha koe mau no fo pia mau alu Ka koe anga e anga e mau fe tangata Ko whai manawa o wha Alo ofa ke si Maeakafa Ai umaarisa Ko hingo ai e matua ko ai e motu a koe a hene tapu Famili E veka lo wen Si e nau no fo koe mau no fo koe ni ka e te mau mete Amore, tuku mua ke asino atu Ai whakaapa ai Famili Tau Tevita me ho tamai o eiki kuhanga Toloi mo wheuno hono ngahi aho Ia mau mata koloa lele ofa ai otua O wau ki he toko taha, ware taha mo maulalo taha Ka mau keife ofa agi pe Taha mau eiko sisu kore Mau ai mau whailau whakawhetai Pea ki tau kwa ki e whanonga aku mau whai Peka te e aho pe ko Toa ko pega o mateho mau ngahi nofo anga Sisu, ko koe kia te ki mau tolu Mo ki mau tolu kia koe Ko koe koe alo o otua ko whaka mo ui o mama Ia kai sisu ko alo ko mau whaka mo ui Amen Yang Allah,
tuok mau son kaya ka pamuya tolo komi eo ko ai pure boy malo boy na ai ngata pea EMAU Failotu tamai ye Famili EMAU mali ma onioni ofa matwa bifai manava ofa ka fiotu ma wege kaulana Meleane Pakola ma onioni ha ai otua ai umachi FANAU ma utaluni matoa e kipawa na hili vai meu tangata amen amen. Koe tamai koe mla koe ni mongo to polio mo kwa pa ke mo to fumai ai mo ki ma be na kai to pai pa he ya nare logi dadar mai ga dulta koia nare LOISE koia Nina hoki say hi ka turta mo LOISE Tulu ofaka motor KATOA. Oni dagana ofaka motor tulu ofaka LOISE FANAU. Kaya mesa hake mai. Ofaka tulu ofaka opita ke LOISE malo mo LOISE keep well. Maybe next time you come over and see us. Yeah. Because If we're they- getting older and we can go around there. if they have a link soon they can send a link if they have Offer KATOA mo te ao mo Famili KATOA. Offer LOISE. malo Lupe. koia koia koe nare mo e hoa whanau koia koe rung nau koe me te oka mai koe rung nau oka mai mo koe akauni pe sen va me mai tulta mo LOISE mo toki sen mai me aka mata e toki tata mata mo talano ko ana koe ni tulta koe na toko waan Koheni kataku. Oh, mek talamai pe ko ni foi mag Failotu no ko. Iyo. Kena de arriba. Iyo. Ora vamos a ver que estamos en situaciones. Te cuento de. No.
Tuta, Fatu LOISE, Malo Pito. Malo, iyo. Koya, ay polo kay. O si Failotu iya. Amen. Turu, ditutup meja ni mai. Untuk yo pun. Just one. Tu fate che? Io ma io ora vuoi ti dare Palo mare. Tuta, koe tangata pe no ke makalo pe. Aman. Koe tu ai pe tangata ya pe tai. Yongi. Ba ma katong ya. O papa ko feingai mo Meleane mo Meleane mo FANAU
Koia. Kutuluta. Iyo. O Chailin. Oh hai. Kami ofat. Charlene si Hoppe. Iyo malo. Koia. Nubu. Etama tuluta bo hemene no shi pe haile. Mo te wila mo toko wa. Ana ofa. I'm late for She's looking at it. I look funny when I'm speaking. She's authenticity, yeah. No, muy bailaba.
han peke siya na. Loise. Hello. Loise. Venga que frau Flo vai que lá ué. Malo também vai. Não vai lá lá. Johnny, você vai ter ponto. Não, ah, não faz isso aqui. É que tá nem na esse daqui o papo por camar vai. Só tu vai ser ele mais canal da bala. Loise. Oh, ko Loise no le mai telefone. Hello, Loise. Nugu. Ante ka nugu ke tano mo Loise. Venga per ci mai ka ko. Dice, come le vesti? Ho fatto dice. Io. Pahat mata. Patanga fema ni account. Mata. 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 Ko Loise e telefoni ke ai me account. Okay. Ihe mata. Oya. Nuku. Kare ta no nuku. Oh ya, tulta ko nuku. Loise na si ta mai me Amerika. Ako nuku ta no mo nuk me ka pefine. Mo mat. Ai kamu wahai kamu ka oh di sampai ang tayo no ma when I told you abu to be ya maro be ma we maro abu to Mata. You can do it later. She will send to you. Coia. You can see here.
You can see here. See. Mata, it's messenger. You can see her face. Meleane, malo eh. Thank you. Pio, wat malo. Pio. Malo opito. Wow, that's Usay mata. Rồi pan đôi mồi không? Pan không? Sai Amerika te tau ki mawa e mau ki mo mo o lava Failotu mo lava te na Amerika tu ta fa tu e Sione. Ane vai. Sai bo osma tu wate ka ngakolo to fango. Ai kosi. Kosi ya ne ba ulonga una. Ai tai ni. No, y es para el pecado, vamos a estar a morir. No, no, no. Ese daño, fui a fiel. Bueno, con agua nada. Mata. Mejor. Saya pergi kau si tanah nunggu kat dalam.
Aro kata fata mai pe kau ni si bobo. Ai kau tak vai vai. Au. Malo pe kau. Mga hako mai ke ni ai eu mai ke ni ngo ni. Sai malo pito tau lava o fato Amerika e. Mo to fala vala pe me ane Amerika e. Fato mo do.